Selamat sita mo mali paiman sidupa kaboro lante panandungan toraya lan alo melambi. Allo Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2020 misa. Kadana pong matua tapasakka elam may paatole sang pulo misa aya misa sala ko aya pitu. Dolo demay tamas sambayang. Si patu siya lekan puang rampo tukku menolo siya makure sumanga diolomi. Tumba tu dia napak kaboro siya mamasemi tontong unayokai katuangki. Tak milambakkan opong matua uling kai te katuan iya te. Allo iya te pak kamasian nomo kan benda dia loba aro lako kami. Laki ni umpataro ite melingka katuangki. Kalau dia may laki angkaran te mimintu sarak katuan. Laki parandangan ni ulen dui kadami. Pamatoto kan opuang umbasa siya urangi unanong kadami. Den nau paangki pemanas sete jona kadami. Den patunna lako kaleki kipogawi lan katuan iya te. Makada-kada mo kami pamatua mi pade pagardi sala budangki. Tarima kan tumas sambayang lan puang kipong Yesu. Otok na katuan. Amin. Pak tole sang pulo misa ayat misa saya lako ayat pitu. Kamasakyanna to menturu siya kamandasanna totang menturu. Lamu kamali tu puang kapenombanmu sialan mintu allo lamu karitutui tu apa na papasanangko siya tu aluk na pondok siya atoranna siya tu pepasanna. Belana yatu kamu misan tangia anakmi tutang untandai sietang untiro tu piada na puang kapenombami tu kapaseronganna sia 5 mawatangna satakia tietena sia tanda kale-kalean sia penggauran tumangka na pogau puang lako Firaun datu Mesir lan Mesir sia lako mintu tondokna sia apa na pogau puang lako suro dadu Mesir sola darangna sia karetana. Umbana kuwa patu ubai uwain na tasik tebereu tu tau iya tomai. Tonna undi unnula akomi sia umbana kuwa puang untalanan ni saya lako allo iya te. Sia apa na pugau lako kalemi lan padang pangalaran saya lako kasayami inde te inan iya te. Sia duka tu apa na pugau lako datan na Abiram anak na Eliab, anak na Ruben, ia mo tu umba na kuwa menganga tu padang, siya unnam pello itu tau ya tomai sola tolan banonna, siya tendana, siya mintu barang apanna tunaba, lalu tangana mintu to Israel. Belana mitiro mo tu penggauran tarompo, tumangka na pogau puang. Amin. Turuk mi belanda mutiro mo. Panglisuan na paanandungan atu yete. Kombongan salo na puang. Biasa bang dirangi tu kada minda untiro pasa diruk pandang. Yaitu pahang susito takwa kwa inang paraluduka ya di tangaran sule. Saba inang tarru buda mo siya tarru marabang mo tu kada titale. Tisambok punala susi tak apian nairi angin. Paralu di kemai melo keden ni teme kareba lan lu HP namana di patarru lako tosenga. Belanda inang buda duka tu kareba hoax ditale kiallo. Pak basantom pokade kumo inang membutti mo tu pak kamasena puang. Lamu ulelean tu penggauran mangka na poga puang lang katuamu. Sialan mintu lingkana nenek todolomu, randuk dia may Mesir saya lako totemo. Membutti duka lako tona padiokale kebatuk kisya pabali-bali onea puang susi to Mesir. Namang sandi puang tu keluarga datan na Abiam, anak na Eliab. Pasitende ika dibilangan sang pulanan, kapabali-balian na kora datan sola Abiram. Yaitu pak kamase siya pak porayan na puang inang na pokada na pak parentan maondongan na mengkalau umpogawi
Dani inang sipatu sengke maapole salu ke denpi tu taun na pabali-bali sia torokosik. Ia tu parentana puang ta emona dikataku sangadinna la dikamali sia dikaritutui. Kombongan salo na puang. Ta emoyan na nakareba punala te penggauran pak kame sena puang lako taun na. Membuti mo lako to Israel. Nakua kadana Musa tiro mi tiro mo tumangka na poga puang. Pak kama sena puang la dikamali mira. Belanna la mendadi tanda Korean sumanga taum pebali itu kakapuan na penggauran na lako kaleta. Manasa mo tu pak kama sena puang belanna mamali laun tiroi tu taun na sola batiina latuo lan kamanamanan kabarampasan kamauparan sia karongkosan lan lino panggaraganna. Turuk mi tupuang. Amin. Tama sambayang. Kitiro mo siya kikanasay o puang. Tudio na mamase pa kaburobi. Laling ka katuangki. Tempon cumay selakwat tototemo. Siya kipatongan lan at tulasay lada diduka. Kure sumangat kadami umpamatotokan, umpakaingakan. Kuminang tangaleluk tu mamasemi siapa kaboro mi opuang. Tontong mi pamanasa siya mi papayan laling katuangki. Kamu puang makari tutu lan sulapa katuangki. Dan opak ki tontong menturu siya tukku umpenombai komi. Siya iya tu parentami kipogo lan katuan. Laki para te katuang ki allo te puang matua panunduk melokan pasakekan si solamintu rapung ki sia kombongan mi. Lalu sulapa pengkarangan lalu pasanan allo yete tunduikan pamatotokan. Mi pasitoyangan kan jomai sanda kadake petua batang saya te diona saki corona. Pasake mintu kombongan mi umbombanan itu temo. Tentu lalu kamasakian la jobanua pak dampian. Pamatoto iyo puang, pamanasa itu kamalekean lako kalena si misa-misana. Tom itu lalu kamasusan kamapaadiran pakatane. Lalu tamu maarupa-rupa kara-kara katuan pamatotoi. Pamatuan kitu lalu kamatuan, pamasake-sake, na tontong mirinding pala, na tontong duka paran numpu di komisyon pakala di komi. Taum itun koresumanga dio na kerangan umuru na alloyate. Siya dio nang tarima pasakemi lalu maarupa-rupa agan. Kamu los sundun ni Korean sumanga na taum ni. Kipas sambayangan to maaparentaki mulai jomay pusat saya tamati tondokki. Benni ka matotoran kakinan na panata itemi kaparentan. Mintu temi tommi tu usorongan kaleda lan kamayay temi tommi lai temi dattoro lai temi tumajama jolo rumah sakit bano pa adampian la polisi la tentara satuan tugas corona 19 opuang pamatoto ina tontong mengkarang mi pasikambela jumia agan kamatakuran mi pamatoto na masake-sake umpogo ito mi pengkarangan na. Mitundui mo kandan allo yate pong matua kipata ta ite katuan na pomalabi sangambi. Kamulan doloanan kan puang mi pasikambela kan jumay maarupa-rupa sakkalangan. Ia mo tetu Korean sumanga ki pangandoki kisorong mati kalemilan puang ki pongisu oto na katuan si oto na kasalamaran. Amin. Angin dito tu kami nomban puang tontong umpasake ki salama lako kita solanasan.